Shalom madita saluhna kamanginang salam sehat sen hami buku edeta rohami imadinalah mangguruan edeta majolohita minggu tanggal 12 Februari 2020 lima minggu seksa gisima ono puluari ada orang sohaheon Tuhan halak na daulat marroha kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan lima topik minggu tak kamanginang takkan serta lanjut dope manginang perguru tahun jakana sama sasker dope asa di subscribe pak kamanginang, like, di komen, di share, dibagi honak kamanginang segodang-godangna asa sudah hita taruli di parguruata ima di ede pamujota siganuk minggu di bagas joron itu hata lain hasang apa gitu hata jala unang lupa hama manginang mengaktifkan lonceng notifikasi nih asa unang ketinggalan hamu diaka video-video ima buku edeta siganu arina patu pahami di buku edeta tahu duti maka manginang ta guru homa perjos yang nomor 10 ate nomor 10 ayat sada sehat itu lumata bae nak manginang buka bahana umuli bagas gede sido aunanuli kanuk jepang mingui homului dodisi mohini debataki nungaroau oh Tuhanku di bagas ingananu lasmiro aduh sude sarmangotiro akun ban majoro mediso namang yuta kamanginang ramabuka hita siang nomor 467 ayat sada ditambah ayat 4 tambah ayat 4 Rapita mangedehon sada dohot ayat 2 ayat sada do ayat 2 kamanginang mersangap matu kata
hita mangguruan. Kurang lebih akeh Kak Omang Inang. Rak mahita mangguruan, marsangak matuhan tak. Buka makam menang sana nomor 120 tolu ayat sada di tapak ayat tolu. Namanya utamanginang rak mabuka hita sian nomor 830 sada ayat sada ditambah ayat 2 rak mahita mangedehon 831 ayat sada dot ayat 2.
kamu ditanya muna satu minggu malum saya sang pematang niamangi sabo ikalat masaur tiaka ayarena nang roa mangina di pamujiota gitu hatta siganung minggu siganung hari saat songoni majolo ede minggu ta Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.